Iya na tu nakala sampaja tepat tu, ya ko suju pacapurang ni, ini akan memang ni mas sampaja, pada matu, mas sampaja ngisaki, suju pacapurang, ini akan memang ni mas sampaja subuh, siaga etata matinro, itu tinro ta menuju ke sholat. Jadi dia tu gaga rogi, apa ia tatutu iko mak beresalangi, subuh pasita sumpungi, dia gaga, ini na tau bangker. 5 menit mas sampaja napa mak gosip sita ngajam mana bangker rogi. Dia tu le tutupi, iya. Jadi ada ini pasti sumpung memang. Itu pentingnya. Makanya Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalinuddin itu menulis dalam kitabnya bahwa orang yang paling beruntung ini adalah orang Islam. Karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Pada yang pengajian ni mako tanya kami matoi. Makanya saya coba Bu, iya ko angka jadwal ku macaramai saliwang. Langsung itu tu pada panitia komeki joka tate seko to joka kenrik matu nadapi iloro lo pada memang dia tu dena ya tu jadwal ku waktu tanah maka tate sia ke jadwal ku matu ya itu waktu tanah kenrik matu nadapi iloro ya kolore kenrik matu nadapi asara ya ko asara kenrik matu kira-kira nadapi mangaribi maka do kopi matu mas sampai jam mangaribi launia kan memang ni sebelum joka ya dia ko kecelakaan ni ko lalange manasa maka da melo mas sampajang ko masigi ini na tau mau pak apa masigi isalai sampajang yang wujud masjid matu yang wujud itulah makna hakikat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iya. Dia mari gagal leko-leko ki. Toki warungnya manre tunubale lepas sikit manre erak baralle lepas sikit deh mari gagal. Yang penting tujuan akhir tak kenroi. Ising keruk memang inapakit doka. Supaya semua perjalanan kita itu disambung dari ibadah ke ibadah. Maka mana tuh Pak? Tarawih pacapurang ini akan memang ni matarawih tak memang makaroba ki ya ko tatugi mite sa pinge igere tanya ka meman ni tilaw do meman ni untuk makaroba ta pemang ya ko dena ta sampa makaroba dena pajak jalan apalana sama macam Nabi ta siapa yang melakukan berniat melakukan kebaikan itu sudah satu hasanat dan itu tidak akan dihapus. Iya. Itu kuncinya. Jadi ya ko tulip pasi sumpung ya insyaallah. Tapi walaupun itu aja tepat turun sinin na ibadah na paturungin po ng Allah Ta'ala. Ang kamanat janji pamasi capan. Aja mo tama silang. Iya hindi magala mas sumbang. Ang kajalur tak tama suruga ko sumbangan ni. Tatun-rutun riban niya to. Pak dito to gaga tau mulit jamamanang ni. Ya to'y jago mapuasa, ya to'y jago masikid, ya to'y jago mangaji, ya to'y jago masampaja sunat de. Ang katau Pak, makakat di masumbang, tapi makagala masikiri. Motok wani-wani masa pajat tahajud tapi itulah ini ya sumbang maka sakit gitu angkat tahu mako angkat tahu Pak ya ko puasa dia kacawi puasa Senin Kamis na jam manang pokok nang kana mo puasa sunnah ayamul bid mapuasa toy bakka madaritannya waktu puasa mapuasa mapuasa dauti mapuasa soy bukay baja mapuasa si bajana kataw mako tapi dia nulit tahangi timun na paujai bali bolana apa aja tuh 5 pangewa kok kenapa tuh 5 di do cilin na tahu jadi masalahnya begini dalam setiap ibadah itu angka mana mo tu capak na leti yang asalamatang maka ya rona bitta na samakan nitai umuruk na umakku maponcok na iya suruh melo ka ko tamamanang yung umakku makanya mega ibadah tu nilaw na bitta alit to iya, alit ti umakku ya, nilaw tu bahkan angka itu hadiah pada sempejak Jumat itu sempejak Jumat ya hadiah bimati lagi Nabi tak 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah itu juga hadiah suratul Fatih juga hadiah kemudian Sayyidul Istighfar itu juga hadiah jadi kami itu hadiah ya lagi Nabi tak istilahnya hadiah khususiah. Jadi rona bitta kami tahu nilaw nitay kisah na Samsun nabi ka nabi yasang nabi Syamun sisa buitaw mamusu dega anak gurun na yo puto ko mamusu ang kapasukan na ya Samun dega pasukan na jadi dinam napasanjata na tanya bangkong aga pale bangin na ya tu untay nomro ya isi tuo ya tu napake tapi onrowatan na ya Samsung iya nawatay taw agin-agin na nawat tapat tuh onro galak iya jadi rahang unta mina pake kato makala rahang kaladay yan niro na pake mamusu sisa butaw tapi tanay musu na istimewa iya ko waniwi denang kanatin rosiwan ni makasiwang masampajampan ni
Iya ko soy mapuasay, mamusu matoy. Tak kajan na nabita. Nakadawe. Di naga, nabitsaw iperjuangan na iya. Apalap pagarajan na. Maka di nabita na podangi ko Allah Ta'ala. Kung, wat di gatale hadiah umakku. Ya wat dinge non seki ibadana Nabi Samud. Yan na to ampay ang kapeling. Makadami bara Samsung. Ito tamato ay Nissan. Ito toriulo mon rito man yato na din nagagero pelin na Samsung. Ito sebenarnya itu Samsung itu Nabi Samud. Ya itu kisah Nabi. Jadi di nama Tomi maka dia Nabi talingi hadiah umatku ibadah bisa mengalahkan ibadahnya Nabi Samud. Maka turunlah Lailatul Qadar itu hadiah untuk umatnya Rasulullah itu yang mengalahkan ibadahnya Nabi Samud. Nah, itu yun tu ampay malak na ilalungnya tu malam Lailatul Qadar. Maka kataw makdoja ko 10 terakhir. Iya. Padahal ya ko ya maka gampang. Aja na tak doja. Maka gampang ilolong. Peko lawan ni masam paja ngisa. Siba masam paja subuh. Dari jamaah. Na makada nabita siapa yang bersolat isya berjamaah, maka sama kalau dia bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pada komoto isi wani bujur, maka sibir yolo na po Allah Ta'ala. Na yaman na rota pa si sumpo na mga sanate. Maka manala na ipat di rulo, maka nalaw maado niya. Lato masikiri si tanga dyan ang pamatinro. Lete tinro niya, di nalaw tapakoro. Yung mga kagampa, kumilulungan. Makanya ulama makna namanya satu kilala na ulan ramala din sa liwan na. Mapamulay ci di lato tarahir pasti mololongan ina makunruto ka ko de mololongan ikaw. Wala man ang biro talupuloy. Kama ko nilo. Jadi sebenarnya itu mudah. Cuma kadang orang persulit. Pero harus pertengahan ni mapaci patawe maga. Memang orang-orang khusus ya. Jadi orang Nabi tanilawi. Kemudian naisa Nabi tamakada ais. May gaji dosa na umakku. Naisa Nabi ter. Maka nanti banyak melakukan kemaksiatan. Makunraya na to. Iya. Saya kemarin sempat di natanay ka tawe maka dapat ustaz. Magi redi makunraya na migala dapat calang. Si bawa magi redi makunraya na saman na je degale tiang asalamakang maka dakat si balikan na to si kuya. De nagaga taw ijami pada jaminan na makunraya. Degal. Iya ko aroan dega jaminan na to iya ko makunraya manasang ka jaminan. Ang kagay di hadis sa kanaki makre nang kataw jagay puasa na jagay sampajan na jaga syahwat na. Alin na piti pintu na suru ka dekag. Makunraya nito yale. Nasang na makada di hadis na nabitos tase makada may ga makunray panghunin na naraka na kuchocho ni mayaga pa makada memang inabita de na kama lino o de na berbanding 1 banding 50 arone makunray. De na kama lino ko de na 50 makunray ci di arone. Ya ko makade me kata maranaka chocho ni na 50 me mako tu na ci di merone. Kan makakanya reken na. Iya ko panapalay ta ci di na tama. Makiro kan? Iya magampang hitungan na pa. Itu makunray hitungan na justru magampang salama. Kaya niro. Ridahnya suami. Iya. Ci di bawang aja tanan nakilakay ta. Namo maga bodo na. Pag kami toji tulakay tu 5 pakire-kireng. Mana nak cialat tu. Kung kanapaw macam-macam na sa karakin rin capa na. Dia tu makunray tapos masih kesimpulan na. Ako aja na masuk. Tapos na foto ni pembicaraan. De mako aja. Padahal napay macam ni laki naman nawa makumiti tu rin. Apalagi ko lambak-lambak lo dito di laki tak. Apalagi ko macoco to di pensiun ni. Kapat tu bicaraan na. Na naman mana niya tu maga di ropo kumaga ni yan umaga di. Padahal yan na tumakunray malah sa ulo. Di ka lakiro. Jadi, iro na bita na limimatuki jamina, maka nakaon na tasapan ito. Tasapan ni gare. Kaya kami tolah. Ya ko pasidak ka, iya na ro tatunru-tunruy. Aja taal pa ya tu pasidak ka. Dupa-dupa mo tu pasidak ka. Ang kadeniris sa makadasiaga, ang kato kada mapalaryoto ki atau tujuk ka. Tako ang kataw ko wirilalangnya. Matuok ko ati makadamero ka sidak kay rote machinna ka malingi pasidak kay rote dasa itu matangangi jok kana tepang kataw lepalalo ki namo maga sekata lepangi ta sidak kay wi na patasurun min lodongan. Saya dapatkan di beberapa kitab hikmah
maka kadang itu adalah Nabi Khidir dan juga kadang itu adalah malaikat. Tapi si betul tu tapang kami toko ti maka da melo ka sidak kay ro taw. Iya, lepangi ta sidak kay dapat suruh milodongan itu langka itu. Itu nak kada pas sidak ka si betul. Deniris sama kada niga. Iya. Yang kata tu pas sidak ka aja na nirisang maka niga taw yaling. Ka pesantren na guruta mencawe may gaji pesantren ko pakajen jan na tamabela. Mabere anu pak yati tanay yang matu mencawe pole bolata. Pero pesantren yang makai bela dito tu ni tanay ki dito mencawe putus di bolata. Itu kiringi sumangat tamaka bela nang ka pesantren ko si depen na bola. Padam itu to kasi siapa aja na tapat di sumangat tamaka bela. Iya to ko bali bolata itu matu mapacalagi. Tanay tu mabela tau sogi mi ko mabela tanay to matu he. Makanya 40 rumah aja na pak mega to tahu pak makokohe. Napabela sumbangan na loma kabela. Ang kay tahu kasi ko sidap bolana. Ini penting juga. Iya, apalagi makokohe pak mega tahu lebih fokus kepada ibadah pribadi. Kaya sa ibadah pribadi ya miro na sapa na mo mega kosok na ibadah pribadi. Padahal dia na siya manfaat na. Kita gere. Wala balik law umrah 40 juta na waja. Ta coba digere cica na sita jokaki. Ajan ta jokak katelu. Atau 1 kali 3 tahun. Jokaki. Iya rodi emelo ta pakai menre umrah, talenya corona nak pakai pala nalen nero na pakai makamaja masikola. Ma pala ikora masa mana dia na jaloki matu makaliya pasikola ka batu ko makapala korang na yalek tentuan untuk pajalo. Ya ko umrah ta belum tentu toh. Belum tentu toh. Na sama cadi tak jamai. Polen kana tahu si salah na paki menre. Latu di makna labbaik Allahumma labbaik makna ibala la labbaik la deka ka muli kolok ko bali bola bo mewa si salah. Eko ni. Manre ki andre harang kilala watagi ne penadapi patapulo sona na pemendre beribadah lah baki itu susana ibadah makero iyo pokok patamo ko tu pate suhangi patamo ko tu pesantren na pake te mak bangun nonrui te mak pak guru nonrui na naik mak guru de na pajak jala pahalana ini na tau mau pak mate ki to 5 solo pahalana materu iya umre ko mate ki de na tambah wadilawa kurami ini taman isai yang terakhir pasida karona tapi angka toti ibadah na pujila da pong Allah Ta'ala tapak koro namode na metta ya tumakanja ko tomoto ko tanga bani namode tolo masa pajam peni moto ki to tuda mo kon rotin ron di situ kita ipangulo ya tilori pong Allah Ta'ala atau to tuda namo ko ki bola-bola galunge namo ko ki pasa itu tuda rana iya ro tu tungalinota ninawanaway kasalahatta napay nawanaway ibadata napay pangulo kakurangan ng tulo na pong Allah Ta'ala nasabari na terima rani at iye kada tati wa matay makadi nabita si jammi mo pigaw iya tu masarolat bine masampaja sunna sisa burakan iya di tau de itu le mapat di dutu tadi ne le masampaja sunna tapakoro tatapi gay iya ya ko demo patule tapakoro asikiri bawan ni kada kay kana sikiri ya ko umuro ta 50 layase pegay salawa pakurangin istighfar supaya mak baraka iwaram parata mak baraka iwijat ta baraka itutungat ta malumo talay amatengan ni pegay salawa ta ko 50 ni layase umuro palay ko 70 ni pegay memang di salawa ya ko sisak bu salawa namo siratu istighfar na ya mi ko tau malolo napay 30 layawa pegay di istighfar na supaya bukaran ni pintu dalle na namanya gadalle ipapulian nyo ko pong Allah Ta'ala. Karena salawat mendatangkan keberkahan, sedangkan istighfar itu mendatangkan rezeki dan dalam hidup. Jadi situnganna dua tu berimbang. Ini mani ya kopi tu pulo nilai asik, pegai salawat tah. Salawat na tatagan rusu. Dan rupa tu salawat. Sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril. Angkat tu pakai Allahumma sholli ala Muhammad itu kan menasami mamo. Dua tu. Sallallahu ala Muhammad. Ya komiki langsung. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Katutu na Pak Guru atau pandita patareka itu. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Si sambul langsung itu. Eko sallallahu ala Muhammad, Nuru Muhammad itu. Eko sallallahu alaika ya Rasulullah. Mapahadir inapan salawati. Kalam Allahul mafiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.